Mohato o ntseng o sisingwa wa ho tshehetsa sehlopha sa Tottenham Hotspur ka diranta tse bilione e le ho matlafatsa Bohahlaudi ya Afrika Borwa o nyupile. My role is to propose to a board, and a board says yes or no. And I will continue to bring projects for as long as I'm allowed to do so. Le ha o jalo ditho tsa Palamente di re ha di a thabiswa ke sena. This decision is one that I will desist from, one that I reject, and one that I will never agree with as long as I am here in this parliament. The point keeps being made about how much there's exposure, but nobody does talk about how it's been converted into tourism. And that I find very interesting. Le tona la tsa Bohahlaudi Lindiwe Sisulu le re le sa tsebe ka tumellano ena ka e ne sa hloki tumello ya hae. It is within the preserve of the board to do its work. It is part of their responsibility, and they don't need the minister's permission. Ho sa le jwalo komiti e re safa e ne lokela ho kenyeletswa dipuisanong. This deal, it ends here today now, because there's everything and a lot wrong about the deal itself. Komiti e re e ngongoreiswa ke maemo a sa tsitsang a boto ya Bohahlaudi Afrika Borwa.